UFO USO tele alien kan ti te hi chanchin nga tak nima se an omle omlo chungchang soifak harsa tak ania sarkar lamin UFO emo alien emo hi an omle omlo an soi thadu lo mai ba ka munia in soite po thubbo an ni zel lai te hian mirin hlel atizol viau thomaya tin omleilo han boy pui chiam chu thil ni thei ani chi abok si lo nen an chanchin hi chiang taka hriat cha kom tak thil mak top hlei thei ro chu ani deuh berri mai ome tuntruma kan ron soi tur po hi khovel makti hlo takte an ni nge Federica Bodan mak Frederick Valentic hi kumsom ni mi chau nin Australian pilot ania Air Training Corps sa thlona khaljer tier 2 nin commercial pilot license nei adu wangin hun tamzo ka thlo theina khal theina hun tha zanlam bo ruak chu hun tha angain chet chu atumta ani October ni somni pakhat sangkha zakwa somsari pariat inrin nit lailam daruk le mini som pania thlona te chi Cessna 182 mangin Melbourne Australia thlona trum hunatanga chimthlangalam kem za somruka hla king clear car lampanin athok chuakta hemini hian khuwa anuamin athiang hle mai chutia athlo chu hnulok dar saria chuan Melbourne Air Traffic Control chu ronbe popin Cape Otway chunga athlo mek thule Australia khomwal puile Tasmania daidang tu tuipui Bass Strait chu athlo khum trap to thu avashila chumi hnulok dar sarile minute ruka chuan ronbele in athlo mek na hmun vela chuan thona dang thok ve an omle omlo awazot ta Air Traffic Control lam chuan thlona dang thlok ve an omlo thuin an ron chang ta ani chuta tang chuan a har satna chu aron in tran chhota chutia thlona dang thlok ve a omlo thu an ron soi chuan mak ati viau maya meter sang khat zali vela thlona dang lian tak engchi ange ani a hriat mai theilo apanga eng pali nei chu a om ve thu aron hril tamaya chumi hnulok chuan chu thlona chuan a chunglok meter zathum vela aron thlo pel thu a report le ngal zat bok dar sari le minute riata chuan chu thil thlok chuan a chungloka voi ni voi thum vel aron thlo hual thu soin a thlo chak zong chu a hriat thiam mai theilo thu aron report tel ngal ani chumi hnulok chuan thlona pa ngai ani lo thu ron soi le in radio chu a top lai lok le ria ka chungloka chaktakin min le pel le ta thil sei zut mai ani ti bak ka soi theilo aron ti le tamau mai dar sari le minute som pania aron be pop le in chu thil thlok chu alu chungzona a thlo mek thu le eng hring deuh phu ta a en thu te apon lam chu thir lampang a an thu te aron soi le a chu mai ba ka thlona pa ngai a an lo thu bok chu aron soi le ta ani ti chuan King Island lampan atum thu aron soi le a chuta chuan Air Traffic Control lam chuan thir lam chi in tauri bur thom chu an thata Valentic chu biak po thei ani talova abo chu ani te der mai atuk October ni somni pani sangkha zakwa somsari pariat Sunday chuan Australian Air Force tele mimal thlona te longji sang tenen Valentic chu anjong tamup mup maya ma se bupol jinga hriau zon ang hlau ani darkar tam tak anjon nu point asul nu emo nu ma omang tak nial po an muzo meu lo abo na chin hriat thei ani tak lova chuan zanlama radio wa anin biakna record chu abo chan ber nia rinzon thei om chun chu alo nita ani hetia maktak maya Valentica abo ta ka chuan makti aloin an soidu viau nge local chanchin bu tele thunei tulam te point abo chan anin rin siak lai ti thei ani Australia sarkar point abo chan hi soitur a hai cham der mai mitam tak chuan Valentica hi zanlama thlok thanglo ani awangin Cape Otway lighthouse chu amusualanga kongbo zuin tuipuya atlapilta niin an ngaya chuti lain mitam jok le paranormal lamring tu te chuan alien ten an rubota niin an ngai mi athung Valentica pa goido Valentica ngei point tuin hnuailama om alien te chuan rubovin anjinga chuan akhosa veanga engtik ni ai mo chuan alo let le ngein aring ve bokani ma se voin thlengin alo la let lo chu ani e Valentican abozana thil thlok amu hi UFO le alien omring tu te chu aso nget hle maya
chan ber po mi in ka hmu tia an report satlia mai ang ani lova radio record om thap ni in video proof om lo ma se athil soi hmanga tang hian alien spaceship UFO ani ngei arinom viau ani Roswell incident video masalama kan soi tuangin alien tele UFO chungchang thua fi anarin tlak deuh nia ngai te chu sarkar lam hian an thu bo thuai zel kan ti to kha tuna kan ron soi tur po hi sarkar lam chuan alien emo UFO sungnu ani love tin an tang viau maya ma se mitam tak chuan an ring theilova voin thlenga mi makti le soihlo tak ala ni reng ta tho ani Roswell muna UFO tlania soi hi sarkar lam chuan conspiracy theory mai ani e tima se UFOlogist te mai baka chanchin bumi tele misang sangin an chui zuya chuta until thria chu thil then khatte atlang pui kan han tar lang don ani kumsang khazakwa somli pasari July ni ni zan ania New Mexico USA chuan ru asur reng maya ma se thu borual lovin thilpuak ring tak mai chu hriat anita ani July thilpu na mun vela runs nei tu Bill Brazen chuan a farm vel chu atuk jing lama ava fangkwal ta chuta athil mu chu mak ati ngei mai leya chuan thingle thir phek niom tak tak te chu alo in jam koi nuai maya chung thingle thir pheka te chuan thuziak niom tak te po alo om ve bokani ma se heng thing te hi hal tum po in a al thei mi alo maya tin thir phek rangwa ang maya pan te po chu a khau tha in koi kura el koi mai thei an ni hau lo mai a han hoi zaw le dewa thleng lian pui ke chenuai mai chu awa muta ani chu mai chu ala ni lo mishing ang ve tak mai chu awa mu ve le ta zel maya a lau thong chuan sheriff bengalin ani chuan Roswell sipai mun puilam chu awa bepop ve le ngala rang takin sarkar lam chuan chulai mun chu an thun hoya da in akho khirzui mia mai bok mishing niom tak tele thil dang po chu reilo te chunga lakbo ngal vek ania an chanchin chuizui theina omang tur chu then fai ngal vek ani bok a thuilu tuklo nan atlang pui zor zor kan han soi thuak don ani chulai muna thil thleng chu sarkarin thubo mia atuma chuti lai chuan public information officer Walter Hunt chuan press release chiamin apuang tamau mai sia tumlo dewa sarkar lampoin oka anei angai ta siani thunei tulam chuan Roswell muna thil thlengka balloon puak pal mai ani e tin balloon chia an endik lai thalak te chu an ron tar chuak vele ta thunga mi puiril ru ti dai viau ma se UFO lam boi pui tu teril ru a min lo na samaya mi shanshanin an chui zui ta ngal mi reng bok ani Bermuda Triangle chanchin ziak tu Charles Belitz phei hi chu achui ngorber te jingami ani ome tuna kan thu hriat tam tak po hi athil chui chu atanga kan hriat te an ni hlom ani Roswell incident ti le khabu chu athian pa William Moore nen an ti chuak nge an chui chip chiarin an be ngor boka mit nge yam hutu te po zong chuakin chung mi te soidan chuan he thleng hi fit somthum bial vela lian nin an soya tin achunga chuang te chu mishing angdeu ni ma se mishing pa ngai an ni lova sam an nei lova an tu khum lam chu alok bi khlea an taksa phu lovin an lu aliana korle ke kor inzom an ha mi papian ang vek an ni ti in an soibok he khol en diktu California physics professor Dr. Westberg chuan longchung lam chu satel kor ang dewa kum hi ania achung pindan chu fit som panga bial vela zaw ania mi paruk chuangin ante deuh ti mai lova chuan mishing ang tho an ni he khol chunga hian akhal no mang reng aom lova engtianga khal tur nge ani hriat ani lo tin asoi helai huan nei tu brazen chu boral to ma se afa panhena thileng kim alo sil thina chuta tang chuan sipailamin thu bohlen hlau antum thil tam tak hriat chu ania tun thlenga in hial na siam tu thudang chu alo chuak ta ani helai muna thil thlenga hian engi matak in thupi om ni lo se hetiang hian voin thlenga soilo tak chu ani kher om love Roswell hi UFO chungchang soi chuan incident lian thamber ani ti the hial ania until chuina chanchin hi soitur tam taka oma tin helai mun lo po hi UFO tla munia an soina dangte po chanchin ngai nom tak tak
ala nual ani tun trumatan chuan khati zong kha ni le ri phot sela video danga thungai nom dak tak dangte kan langai thau le zel donia hun man nuam vek kule